Halo teman-teman, cari mainan harta karun di pantai ya teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Sepertinya di sini ada harta karun mainan teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari. Wah, benar sekali teman-teman. Wah, apa ini? Wah, ada ondel-ondel. Dapat ondel-ondel teman-teman. Dapat satu ondel-ondel. Oke, kita taruh sini dulu teman-teman. Kita cari lagi. Wah, ini dia nih teman-teman. Wah, dapat lagi teman-teman. Dapat 2 ondel-ondel. Wah, banyak teman-teman di sini teman-teman. Wah, di mana lagi ya? Oh, ini teman-teman. Wah, dapat ondel-ondel lagi 3. Wah, ada lagi teman-teman 4. Wah, ini teman-teman 5. Dapat 5 ondel-ondel teman-teman. Banyak ini di sini teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wah, ondel-ondel lagi teman-teman. Wih, 6. Banyak teman-teman. Wah, wah, ondel-ondel lagi 7. Wah, ondel-ondel lagi teman-teman 8. Wah, apa ini teman-teman? Wah, Patrick. Wih, dapat 9 teman-teman. Apa ini? Wah, SpongeBob 10 teman-teman. Wah, udah nggak ada lagi teman-teman. Wah, dapat 10 teman-teman. Dapat 10 mainan di sini teman-teman. Dapat 10 mainan harta karun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.